Inggih duaning sampun sami ngranjing ring rumit sampun sayage pacang nyarengin pengajahan indek paribasa puniki. Pun sayage niki elit ngiring kawitin antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Alit-alite tadi sani sampun kuningin ring jagate mangkin tadi kena gering agong COVID-19 nggih. Nah Bapak state ngilinga ring para alit-alite mangga state nganutang sane ugar-ugar aturan sane diizinin ring pemerintah nggih. Ngiring numun Ida Ayu berdoa rumun, pimpin doa rumun. Pak, semua siswa ikut berdoa. Selesai. Nah, sedurung Bapak lantur, Bapak jagi ngodar absen rumun nggih ring room chat nggih. Nggih, Pak. Sampun kecinga nggih absen nggih. Sampun. Nah, sedurung lantur ring materi ngiring irage sareng sami mangde gegiat melestarian budaya Bali ngenen indek paribasa Bali. Tur sampuna ngajari mana tekeneng iwang keneng harga mayang sekali puntul-puntulan besini yang besai sange pasti ke mangan nggih elingang nike nggih Nggih, Pak. alite sedurung lantur dawa materi sane demun ngenin materi pelajaran api nggih sane Pengajaran indek alit, Pak. nggih patepisan punika Hari Citra nggih paling ngeraina sane mangkin irage jagi rasa melajahin paribasa nggih. Nah wenten setujuan pelajaran sane jagi kepanggih ring paribasa puniki terus singakin ring slide nggih. Nah niki tujuannya nih nggih. Melarapan antuk singakin video pengajahan pada sisi melibagang nggih. Analisis atau prediksi bebelat badan lan cecipedan dan wenten ring wacana untuk percaya diri. Tur melarapan untuk berdiskusi puniki dengan kelompok pada sisi preside ngarianin tur mupulang dialog sani daging yani kesisipin untuk beberapa badan lan cecipedan untuk anutang ring konteksnya nih nggih sani mangkin nganin ndek tujuan sampun mangkin alite wenten adudonan nganin ndek pembelajaran kira mangkin puniki yang pertama nguratiang punike video untuk kelompok milik bagang indek LKPD lataran pikulih LKPD lan tentang pengajahan nggih. Sampun resep alite? Sampun, Pak. Mungkin alite cingakin gambar puniki nggih. Ngenen gambar napi nike? Tiang, Pak. Nggih, Irma. Nginirin ide paragraf wacana bahasa Bali. Jadi malih nike preside. Tiang, Pak. Nggih terus. Nginirin ide wacana medaging paribasa Bali, Pak. Indayang mungkin alite ngicinin penampen. Indayang itu persisio anutang ngering gambare punike ngiring irage melajah. Indayang iku alite ya sayang ring video puniki. Om Swastiastu. Sani mangkin didiang jagi ngicinin video pengajahan ngeninin indek materi bebelat badan lan cecimpedan. Tetujuan sane jagi kepanggih nenten lian wantah melarapan antuk video pengajahan puniki para sisi preside nganalisis tur merediksi daging bebelat badan lan cecimpedan sane wenten ring wacana basa Bali antuk percaya diri. Kaping kalih puniki melarapan antuk video pengajahan puniki para sisya preside ngeripte dialog sane medaging bebelat badan lan cecimpedan tur mupulang antuk manah gegiat sane mengutama. Inggih sane mangkin ngeninin indek materi pengajahan belat badan lan
bebelat badan inggih punika paribasa Bali sane persida keanggen ngelengutang basa sane medaging giing artos sujati lan artos paribasa. Contohnya nih, giing mewayang gadang, artos sujati kresna, artos paribasa tresna. Ini sekali contoh lengkara punika ngenten lian wantah iwayan mewayang gadang sareng luh sari sane dahat mau tamu. Ngelantur contoh kaping kalih indek giing punika enten lian wantah metaluh nyuh artos sujati tombong artos paribasa sombong. Nah yeneng lengkare sane jagi kewedar puniki ibaglog sawireh ragane duweg meduwe pikayunan sekadi metaluh nyuh. Tadi punika indek cecontonnya nih sane mangkin ngeningin indek cecimpedan. Cecimpedan ingi punika nenten lian wantah tebak-tebakan ring basa Bali. Sekali contoh, apa anak cerik ngurak gumi? Penyawesnya nih gangsing. Nih, wantah sapunika pidaging video pengajahan puniki dumadak presiden mawi gena. Tur presiden mepi kena. Pina ke pemuput titiang sinep antuk para mesanti. Nggih, iwau sampun sisi sareng sami ngeninin ngingakin indek video pengajahan sani mangkin terus singakin alih-alih ring LKPD. Nggih, sani sampun share Bapak ring Google Classroom niwah grup WA nggih. Nah sani mangkin terus alih-alih melik bagang sareng kelompok sekadi sani sampun Bapak bagi ring pertemuan sani lintang LKPD puniki karyanin antuk suang-suang sisi nggih mangde sami resep tekening materi wenten pitaken alih-alih Nenten ini enten wenten terus nike karyanin tur anutang ring pituduh ring LKPD nggih nggih Pak. nggih selanturnya nih yening wenten pikobat rikale ngaryaning dodonan indek LKPD dados mentaken teu meuli bagang ring suang-suang itu jane jagi mentaken Bapak tiang mutaken. nggih mah Belat badan ikut dan ari sujatene ngangge tatkalun ngartosan pernyelasa atas prasajarane lengkara. nggih Yang Pak, nggih Citra ya ini utang materi belajar sane menunjuk jelasang lengkara tentang arti paribasan ini. Sade masalahnya arti sujatene tombong, arti paribasane sombong. Rune sombong punika saneman-sane lengkara puniki. nggih inggih suksema nike sane mangkin ibu sampun ketelataran oleh sisian yani. Nah nganinen indek sane patut punika entah ada kangen iku artos paribasane cara mentaruhnyo iku tombong sombong ring lengkara sombongnya punika kangen enten nggih nggih wenten pitaken malih Tanpa lurus karyane LKPD sampun nggih ini enten wenten pitaken usan punika beli bagang ring kelompok nggih inggih sane mangkin kelompok siru sane jagi lataran indek pikobat sane mangkin yang Pak kelompok inggih terus Inggih Bapak Aditya badan ring nomor 1 Batu Bulwani. Pianaknya ada Nina Nyoman Sukarnyati. Kecimpadan ring 10 Apu Pantigan Gura Uni Gangsing.
Nggih. Nggih padhet nggih. Indek ngerti dialog kelompok A. Nggih. Durme Jenny punapi gate. Jenny becek di. Durme Jenny tiang wayang bagus sareng ragane. Jenny saja tuli. Durme saja nyak metan jadi. Jenny nganten nah di. Durme Jenny tiang kakek apa anak cere bunyi. Jenny gangsing. Nah jadi tiang kakek ajak bunyi. Apa dicekik mapusungan di keleher megambahan. Durme aloh punyan papu. Nggih sani mangkin sires kelompok B sires sani presiden nyawisen. Tiang Pak. Nggih. Bu Idayu, ya Idayu. Iya Bapak segantian yang kuring kelompok A nomor 1 batu ruane inaka ada nomor harian ke ucap berat badan ruaning tane pada badan nomor 4 mata dunia patah dengan lombong Dek badan yang tumpung ring nomor 10 apa tigang urang patut tergantung. Nah, iwau sampun ke Telatarang oleh Ida Ayu. Nah, punika sani patut nggih. Sampunang nike moyang bagus. Nggih, sani patut punika moyang kadang nggih. Tresna nggih. Nggih, para sisir niki sampun becik pisan nggih. Icine nike kokoplokan nemun ring para sisa sareng sami. Nggih suksema. Inggih duaning peblibagan sampun puput. Lurus sani mangkin unggahan hasil pekaryane wau nggih ring Google Classroom. Inggih minabang sampun ngupulang tugas, Bapak sampun nyingakin puniki tur ngureksain. Manahang Bapak sami sisieun sampun tata sune nggih indek merediksi daging bebelat badan lan cecimpedan puniki ring wacana masa Latin nggih. Nah puniki indek Ida Ayu niki sampun becik pisan pekaryane ten wenten iwang nggih. Tur indek prediksi beberat badan dan cecimpedan dan makarya dialog sampun becik pisan. Nah ngalinden indek Citra niki kalau sampun becik indek prediksi beberat badan dan cecimpedan saking wonten indek karya dialognya nih kari kira nggih. Nah niki indek Irma kari Iwang niki indek merediksi tua lan karya dialognya nih saking wonten sampunang niki mermasa sungsut kayu nggih tetap magegiat. Nah ini saya sampun melatih pasti ke sami weruh nggih sami waget nggih. Minabang puniki manahang ditiang sampun becik pisan puniki ngelantur lurus sani preside ngijinin penyutet lurus Tiang Pak. nggih. Badan ke kewangun antuk lestare utawi krune tigang palet. Krune ka pertama dadas dieng utawi batang. Sane kaping kali dadas arti sujati. Lan krune kaping 3 dadas arti paribahasaipun. Inggih punika warna bebaukan keangin matebag tebagan atau utak teka-teki bahasa Bali. Nggih, suksema Irma, ijen koplokan nemun. Santukan alih-alih sampun puniki preside nyarengin pengajahan Bapak puniki. Nah, Bapak starte ngilingang mangde starte niku ngresepang materi paribasa puniki nggih. Tur selanturnya nih Bapak sampun ngodar nggih puisi lan evaluasi ring Google Classroom nggih. Nah malih jebos niku karyane nggih. Nah ring pertemuan selanturnya nih Bapak jagi nelatarang indek sesenggakan lan uang salan nggih. Nah niku pelajaran ring jero suang-suang nggih. Nah sari mangken ring ketua kelas sinep atuk doa nggih lurus Dayu. Iya Pak. Santakan pelajaran makin sampun hari kita mengikuti pembelajaran hari ini berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Inggih suksema. Selesai. Ya. Ruaning sampun puput, Bapak jagi sinap untuk para musanti nggih. Om Santi 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 Om.